na weekend tuyivuyemo twageze ku munsi wo kuwa mbere. Niko se ibi ni ibiki wibye? Ni ibiraha nuko naringize ngahita ngira, ariko ntago wavuga ngo umuntu aragize uburyo bigize. Umva rero insoresore ziri mu murenge wa Gasyata, umurenge wa Gasyata nazo zibyumve, nizere ko amakuru mu yatugerezayo. Zitega abantu zikabashiguza telefone. Izo nsoresore zimenye yuko ibyo zikora binyuranyije n'amategeko. Insoresore zo mu murenge wa Gikondo kuri Sojemu, ku mugoroba nazo hari abantu twamenye ko zitega. Insoresore zo mu murenge wa Gisozi zirirwa zanura imyenda y'abaturage. Amakuru nayo turafite. Utarayiguze nazabona watanze atari no mu rugo rwawe, abo barakora ibyaha. Ko weekend yari mudushyira kwanda none wamenya byarajaguye ngurumogi ngo ruremwe nkuko kabona kararindagiye mu buyobe n'ubusatsi bw'ubuvi. Ubu nindi bwira none se yagize gutya ati ngo u Rwanda nicyo gihugu ku isi na Afrika ngo kimwemerera kunywa umuti w'itabi ry'urumogi ku mihanda no mu busitani bwa Kigali na nkomyi. Ati buriya maze imyaka 3 ninywera urumogi muri Rwanda mu buryo bwemewe kubera ikibazo cy'uburwayi budakira. Maze ati itabi ntabwo ari ikiyobyabwenge. wagira ngo ntaho bakabyaye barakesitaye. Ceceka gasoma inguge urakabiyo nguge wacaha. Eregani na weekend bisize byishiko. Reka tujye kuraba none. Iyo ndamenya nyitangira gutera. Reka dusubize amaso inyuma. Mu 2021 hagize gutya ajya hanze aya majwi y'uyu mugabo. Jamane mi buriya rero igihe kirageze ku bintu bisobanuka. Njewe nta ibyo boro byawe ntago ndabyumva kimwe nawe. Abo batipe banyu babasani nta kintu na kimwe cyakagombye gutuma ungereranya nabo. Kuko iyi ni igihe cyangereka ntago ari ibintu byo kwikina ni ukwivuga ibintu bitari byo. Umva impamvu ya mbere udakwiye kungereranya nabo. Aba batipe icyambere cyo nabanebwe. Yego abanebwe nyabaye babi. Sha nukuri kw'Imana ndagucomeka mwira mashini. Mwavusembe singo goma kwisi. Abantu basohora karirimbo kamwe mu mwaka. Urumva? Icyamamare ndakora. Ngaho shaka nk'ikintu. Shaka ikintu kimwe muriho n'abari abatipe. Nta habe kabisa. Njema numva binambabaje. Nyuma aza guhakana ko ibatari we wabivuze. Byaje kuba ikibazo ryari rero. Coach Gael yagize gutya abatejemo. Aza yitwa ngo ni manager wa The Ben. Inyuma ngo abahindutse manager wa Bruce Melody. Ejo bundi uwitwa Godfather abateguye icyitwa Space. Ati ukuri kose kubivugwa kuri Coach Gael. Comment ziragenda ziba nyinshi koko. Bamwe bati birasekeje kandi biratangaje ko umuntu yababazwa n'ikintu kitari icye kitamureba. Already uburana si manager, si umuhanzi, si umunyamakuru, si umushoramari muri muzika. Rero sinzi nambara arimo gusa bibaho mu bantu ko habaho abameze uko bishora mu bitabareba nta n'inyungu babibonamo. Reba ukuntu mbivuga. Wabwirwaga ni Godfather. Abandi bati ndi kureba uburyo abantu bari kugigira ngo bangishe uyu mugabo abanyarwanda ariko bari kumukunda bikansetsa kugeza ubu sinari numva ikosa bamushinja. Ese ubundi muramushinjira irihe kosa? None se Yesu yishwe n'abantu babandi yahumuraga amaso, babandi yagaburiye bashora, babandi yazuye.
maze baramubabaza we. Ageze ku musaraba amaze gupfa, haza umuntu utagira umutima afata icumu yamaze kwipfira, nta n'uburibwa arumva ari icumi kandi amaraso gavuye hano gagiye mu jisho ryahita areba. Reba ukuntu mbivuga Koko n'umwana w'Imana. Ko havugiyemo byinshi. Ase muyo ibiri biwako wakubizwe ingumi ngo hwa. Nibyo. Ntabwo nabayeho nshinye inkoro muri uyu muziki. S'il vous plaît, uraza gutuma ngira reaction idasanzwe. Kuko igihe buretse gato gudufaza. Igihe twafataga marche tugakora imyigaragambyo y'umuziki 2008 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 tukagera kuri stade bakafunga. No one was here. Inkuru ko zaje kuba nyinshi. Mwebwe naye makuru mudufitera. Kwivange nkuru uwari Sudi niwe wabaye garamfurere bro wanu uri gutuma narya. Ego uzi cyaje kuba se. Indi nkuru yaje kuza ngo Medbeat ngo ni uri inyuma y'ubugambanyi bwose bwakozwe. Umva uko batangiye bamubaza. Medbeat wagambanye the bed yes or no. Rega vuga kugamba wa snitch. Iki kibazo ntabwo nagisubiza. Kuko Gaere yakubwetse gato tugerane gakeya. Gaere yakuvanye mu mushinga mwari mwatangiranye wazanye wa 1:55 AM yes or no. Oya ntabwo yawuvanyemo kuko 1:55 AM ni company hari. Murakorana? Turakorana cyane. Wari ufitemo 50% niyo ugifitemo. Ibyo ngibyo izo ni information turi gusasa inzobe yes or no. Uyu munsi ntabyo kurya iminwa byo bazi gusasa inzobe musa. No listen ngewe ngomba kubasubiza ibijyanye n'indirimbo rakoze. Naho ibyo ufite 50% n'ufite 20% respectfully it's none of your business. Come on. Urakoze cyane Medbeat byageza kubana nawe. None bituma iki? Ku yindi space uyu witwa Godfather Melody yaramubajije ati ese ubundi wowe urinde banza twibwire. Godfather ati nta soni urambaza ngo ninde kandi waje muri space na hostings. Melody ati Twitter si ya so siniya nyoko. Uzi kuba ari ibintu by'umuntu ukibagirwa kuba ari byawe. Faza faka. Ubwo niba ari ukuntu baba bitameze neza. Umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 36. Eregani nibiri kuri Mihanda kuva muri iyi weekend ndetse no kuri uyu munsi wo kuwa mbere ibyiriweho kwari byinshira twakomeje mu gihe ibyaha kimi bigikomeje guteza ururondogoro kuri iyi mihanda. Dore ko na Shadiba uyabigarutseho maze ati murazi mukanya natse boyfriend amafaranga arambwira ngo mama wewe ntabwo ari kuri phone none mbigenze ne. Mu gihe kivuga ibyo murabona abangaba bashinze itsinda ryabaherwe kazi ngo barizwi Kigali da. Hanyuma baza gutawesha musundi yawe. Impaka zahise ziba nyinshi. Bamwe bati abadisi business yabo irazwe ngo bagakwiye gukumirwa bakareka gushuka abana bato b'abakobwa. Yewe
bamwe bati ngo se ba bebzi gute kandi mbona bose bashaje, abandi ngo yewe gawe Kigali boss bebzi n'ibindi ntazi. Bo noneho uwagize buriya kabibona ati mbega we komenti ziri aha hasi mana we zirerekana ko abantu batishimiye iterambere ryabo. Oya ahita amusubiza ati gira uti bose bari gukeka bayakuye ku kintu kimwe, icyo utekereje nyine nawe nyine cya kindi nawe nyine utekereje. Ufite amabuno mato yirinda gusura. ayiwe Kuri kose Yesu zarisebya. Semuhungu ati gusa boss lady babes haraburamo Kate Bashabe. Maze undi ajya munsi ati none se Shadibu kutamuvuze ni umukene, harya ngo hari imodoka yafite, harya hari inzu yujuje mu mujyi wa Kigali. Maze yahita ajya munsi ati none se n'urugenda muri Garina ni umukirera. Gusa mu gihe aba bashinze itsinda, yewe uwo tuzi nka Judith niyo nizera akaba ari mu rukundo, dore ko n'umukunzi we kuri ubu ngo ari kubarizwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urabona ubundi umukwe atuzani Bogari International Ambasaderi w'abagabo bazima. Yewe Zari we yabonye atabyishoboreye, uyu munyemari yamaze gusezerana na wa musore arusha imyaka 11 Uni Shakib Chami Lutaya mu muhango bakoze mu idini rya Islam uzwi nka Nika. N'amashusho yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga zirimo Snapchat zigaragaza uyu mubyeyi w'imyaka 43 asezerana n'uyu musore w'imyaka 32 bamaze iminsi mu rukundo. Murababona ariko none akimazeyo none arakiborogeje n'ukuri. Sha noneho bwa nyuma na nyuma eregani nuko byari byifashe ku mihanda yacu muri weekend ndetse no kuri uyu munsi wo ku wa mbere. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Komeza ukora subscribe aho munsi, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo.